Evo, zamolit ćemo vas na početku razgovora da nam se predstavite i da kažete gdje se mi sada nalazimo. Vi se nalazite u Učeraku kod Bajrićne Ile pred kućom koje teške muke muči od 98. kako sam se vratila. Naila, šta je to problem koji vas je toliko primorao da, evo, javili ste se jedno večer skroz kasno, pretpostavljam niste ni spavali, izvinjavate se na tom pozivu, ali ja sam vam rekao da vas poštujem kao majka zbog svih onih stvari koji su pratili vaš život 92. godine. Šta vas je to toliko natjeralo? Koji je to belaj? Pa natjeralo me ovo što mi je strah, što mi je kuća u kritičnom stanju, što ide ovo od 2011. klizište mi je, obraćala sam se mjesnoj zajednici, obraćala se u opštinu. Oni kažu što sam napravila ovdje kuću. A u mene je kuća ovdje bila 77. napravila se. Nije bilo nikakvog klizišta, ali kad se klima mijenjaju i ove velike vode i ove kiše, poplave, valjda je to sve promijenilo, došlo je do klizišta svugdje, nije samo kod mene, ali u mene je kritično što je i put zatvorilo, ne mogu prići svoje kući. Od 6 mjeseci ne mogu prići, idem 1,5 km okolo da bi došla pred svoju kuću. Da, pretpostavljam živite u strahu, bojite se i za kuću ovdje. Svaku noć ja strepim i preksinoć sam skošla i zasna, činilo mi se da trese, pitala komšinice, ona vidim da je budna, bilo njeć 12 i 15. Rekao, šta je ovo, Rahime, je li potres? Kaže, kakav potres, sestro, ti kaže, i zasna ustala. Pa rekao, mene je probudilo. Je li to brdo se treslo, je li krevet ili u mene više strah u mojim kostima, ja ne znam. Da li je ovo brdo nastavilo, da tako kažemo, ići dalje i tokom ovih sadašnjih zadnjih poplava? Pa ovo je sada... Prije par dana, jučer. Pa, kako su ove kiše pošle da padaju, ona je pošla tamo dalje da ide, da puca, onda je išla uzgoj niž njivu voda, išla mi vamo dole prema kocama, ovim što sam ja zaštitila, ovo sam napravila ko bazen i prosjekla cijev od oluka da bi se slivalo voda u ove cijevi. I sada idu ovdje dole, ispod idu u cijev za dole. Da, vi ste mi rekli, jedne prilike ste dobili koliko 2000 maraka da to sanirate, vi ste to uložili, ali to je uskoro opet sve isto bilo i sve sišlo. Jeste, to sam dobila, to mi je rekao Mirso, mi smo njoj dali, ona ništa nije uradila. Šta ću raditi sa 2000? Morala sam i čovjek dati što mi je dao da ljudi mogu raditi kocove s 1000 i daska je bila neđe oko 400 maraka, ne znam ni ja. I radnike što sam platila da to rade, ali evo i oni su izagnjili prošle. Ima još daske ovdje što sam se napravila šup. To i mogu pokazati u svaka doba. Nisam ja pare uzela i potrošila, nisu mi dali. Da, ali tamo koliko mogu primijetiti kod one šupe gdje se nalazi i vaš pas, tamo je već zaista veoma kritično i pitanje dana kada će to sve kliznuti dole. Pa mora da klizne i da klizne ovo sve brdo i onda je one kuće da idu. I sve da klizne. Ja više, išla sam i danas u opštinu, obraćala se Azri, ona je zovela nekoga Branku, pričala je sa njim, on je rekao da će poslati nekoga Bošku. A taj je Boška dolazio i upravo mi kaže, vi, kaže, niste trebali tude kuću praviti. Pa gdje bi ja, rekao, mogla napraviti? Neću ni na tuđe. Šta je, rekao, stanim u Vrbcama, šta je onim dole u Tukoma što ih plavi? Znači, ja sam samo krivac ovo što sam napravila kuću, što sam se vratila na svoje. U svakom slučaju vi očekujete od nadležnih da će napokon nešto uraditi, jer ovo je iz dana u dan sve više ugroženo ne samo vaše imanje, nego i vaš život. Jest, ja se nadam da će nešto poduzeti, čisto i opet sumnjam. A Mirso Duratović bio je neki dan na poljskom putu, zašto načelnika nije se vratio ovdje pa da kaže, evo imamo i ovaj problem. Nek pravi u Bišćanima igralište, kome pravi kad nema djece? Starcima da sjede i da hladuju. Koji ja ovdje što sedim na ovoj brini i gledam, ima likog, nema niko. Niš da dijete prođe, nigdje nema. Nema mladost, otišla je. Trbuhom za kruhom. Da, Naila, vama hvala lijepo. Evo, mi ćemo sada krenuti dole da se vidi to klizište. Dakle, mi pozivamo zaista sve one koji mogu pomoći na bilo koji način ovdje da jednostavno pruže podršku, jer zaista ovdje ova situacija nije nimalo jednostavna i ovo klizište baš izgleda onako veoma strašno, ako možemo tako reći, jer evo pogledajte koliko je to već sada uzelo maha i kolika je tu opasnost, dakle, za, hajde da tako kažemo, jedan normalan, nesmetan život. Vidite koliko i ovdje ovih posljednjih dana zaista ova zemlja nastavila dalje da klizi, tako da sve zaista što je u...
tim nekakvim, ajde da ih nazovemo i zakonskim okvirima i tamo dalje šta sve propisuje i zakon jeli, o civilnoj zaštiti ili koji već zakon tretira ovu problematiku, jer ne vjerujem na osnovu onog što možemo ovdje vidjeti da će ovo klizište mirovati i da ovdje zaista treba uraditi. Može i za Sanski most put, i to da ugroži. Ona je bila sletno dole na cesti i on se očistila, ali nije ih za ovo ne interesuje ništa. Znači očistili su dole da mogu prolaziti. Evo, dakle, zaista ovako Eto, gdje tu ide voda? Što oni kažu da je slike voda? koje nas ne mogu ostaviti ravnodušnim, tako da zaista sve one koji mogu pomoći pozivamo da pruže podršku i da tako kažemo na jedan kvalitetniji način se riješi ovaj problem, jer evo vidite ovdje je i magistralni put koji Prijedor povezuje sa Sanskim mostom, dakle zaista jedna prometna komunikacija, a ovo dalje je zaista ovako izgleda zaista sve u najmanju ruku strašno.